Kambifurize kugubwa neza kuri mwe mwese mukomeje gutega amatwi Afri News Time, kuri mwe mwese muri hirya no hino hagiye hatandukanye, turavuga mu bihugu bigiye bitandukanye kandi nanone biri ku migabane igiye itandukanye. Ni nako mbahaye ikaze kuri Afri News Time. Ni bya Mungu mugiye kuba mubana nawe mu makuru yo muri aka kanya ari kuvugwa ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, ibiri kuhabera, ibiri kuvugwa muri politike ndetse na diplomasi. Birumvikana rero ni intambara tugarutseho iri guhuza M23 n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, yewe n'abafatanyabikorwa b'igisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bari kugenda biyongera uko bukeye nuko bwije, dore ko mu bafatanyabikorwa bari official cyangwa se bari bamaze kuba bagaragara ko bari ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Twajyaga tubabwira Uburundi, Tanzania, Ububiligi, ariko kuri ubu hiyongereyeho n'Ubufaransa n'ingabo z'Ubufaransa ziri hariya mu mujyi wa Kisangani, aho zaje kuba zifatanya n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu gahangana na M23. Bamwe mu bagaba b'ingabo b'iki bisirikare cyangwa se b'ibihugu ndaza kubabwira gahunda barimo naho baherereye kugeza maginga ya rwose bya Mungu cyangwa se Afri News Time twabiciye iryera, nibyo tugiye kuba tubazanira 5 kuri 5, ubundi namwe mutere agatebe mubane natwe kuva tutangiye aya makuru kugeza tuyasoje. Ari nako kandi tubabwira ngo ntucikanwe no kuba wakora subscribe, ubundi tubane nawe 5 kuri 5 ubona notification y'amakuru yacu uko tuyateretseho buri kanya. Dore rero zimwe mu ngingo z'ingenzi zigize amakuru yacu tugiye kuba tugarukaho muri aka kanya, muri update nyinshi cyane tubazaniye. Ni M23 nubwo ihanganye na coalition muri rusange, tubanze kuba twababwira imbaga yabo ihanganye nabo, ariko iragira gutya muri aka kanya tubageza izi update. Nyaboneka ngenda bwiriza Sarambwe nti mukomereza aho ngaho, ndatangaza amakuru ariko ntago n'umufana, ariko rwose iza Sarambwe zikomeje gukora ibitendo biremereye cyane, ari nako zihaniza abafatanya-bikorwa baje kuba bafasha ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Utise bigenze bite? Iyi ngingo turi buze kuba twaheraho, aho noneho Samia Suluhu ni perezida wa Tanzania yagiye asa naho akwepa ko nta murambo uzaturuka muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ukajya mu Burundi, agenda ukajya muri Tanzania agenda abikwepa, ariko kuri ubu ntabwo byabashe kuba yabikwepa. M23 intare za Sarambwe ziriye imikaka y'intare za Sarambwe ziriye ingabo za Tanzania kuri ubu ngubu rwose. Uretse ko bitari bunyure ntago byanyura official, kubera ko n'ingabo zagiye ubwihishwe twagiye tubisobanura na n'ubundi barabatwara bwihishwe. Rero iyi operation ikozwe n'intare za Sarambwe, imikaka y'intare za Sarambwe kabishwanyaguje bamwe bo mu gisirikare cya Tanzania. Iyi operation ndaje kuba nyibabwira n'imbunda yari iri haba ba Tanzania barasa cyangwa se baba mutsinda ishami rya Atirari, imbunda irashwanyaguritse nabo bagira gute babumuyonga. Na nubundi turaza kunyarukira muri Ruyigi, ahangaha ni mu Burundi, turaza kwikoza mu nkambi y'abanyekongo bari hariya muri Ruyigi, nabo kubera ubuzima bubi batangiye kuba barasa mu gihugu cy'abandi cya Repubulika cy'u Burundi. Mu nkambi beruye ko bafitemo imbunda, bavugije amasasu. Ese Uburundi buraza kuba bubyitwaramo gute? No Burundi baganze kwiza impunzi zitaha mu gihe impunzi zakomeje kugenda zisaba ko zigomba gusubizwa mu gihugu cyabo, bitaba ibyo ngibyo cyangwa se bakazirika zigakoresha amaguru yabazanye bahunga bakisubira mu gihugu cyabo, ariko Uburundi bwakomeje kugenda bubazitira. Kuri ubu hatangiye kuba havugiramo amasasu, kandi amasasu twamaze kuba twamenya ko ari kuraswa na ba nyir'ubwite abakongomani bo bwabo bari muri iyi nkambi.
si ibyo gusa kandi turaza kuba tunyarukira ahangaha mu Minembwe, mu bice bigiye bitandukanye cyangwa se mu mihana igiye itandukanye, nk'uko nyine imidugudu ya hariya muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo muri karere ka Minembwe bajya abita imidugudu ngo ni imihana. Mu mihana igiye itandukanye habyukiye icyo bita indege n'akadege ku ruhande rw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bashaka kuba bagaba ibitero muri iyo mihana. Ni nako kandi twakiriye amakuru ko muri izo ndege hari ebyiri zimaze kuba zahanurwa na M23. Abakunzi ba M23 n'abafana bayo n'abumva ibibazo byayo nababwira ngo muri aka kanya mucyumviye ingingo mukome mu mashyi, ababyeyi muyivugirize impunda, abasaza mukuri ingofero muvuge muti coup de chapeau. Kubera iki? Urebye ibikoresho ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ziri gukoresha, haba kuri infantry ku butaka, haba kuri artillery mu mbunda z'imizinga, haba muri Air Force, ibyo byose indege zigera kuri 7 zari zihagurutse, hasigaye 5, ebyiri M23 imaze kuba yazishyira hasi ku butaka. Amakuru maje kuba naronka muri aka kanya muri iki gitondo, ni nako kandi ubona ko nizo zisigaye zigera kuri 5 zikomeza kuba zaharasingwa na M23, mu gihe igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kitari buzisubize ku butaka, nazo zirashobora kuba zitari butahe amahoro. Iyo ngingo tukaza kuyibasobanurira 5 mu buryo burambuye. Na nubundi turaza kuba tugaruka ariko reba ibihugu bigera kuri 5. Ibihugu bigera kuri 5 iyi ngingo turaza kuba twayigarukaho. Aba chef d'état major bizi ngabo z'ibihugu bigera kuri 5 harimo Belgium, hari Ububiligi, Tanzania, Uburundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'Ubufaransa. Ba chef d'état major bizi ngabo bahuye barateranye bari kwika kuri chef d'état major umwe gusa, General Sultan Makenga. Wunyumvira ukuntu akomeye, mwabantu mwe mutera gatebe ubundi mubane natwe nyabagezeho 5-5. Sinzi igituma rwose maze kwemera ko Emmanuel Sultan Makenga general muri AFC M23 afite ingufu ziremereye cyane, kuba yahuruje abo bagenerali bose ari we bari kwigaho uburyo bagiye kumugabaho ibitero byose. Rero ayo makuru ndaje nyabazanire 5-5. Ni ubutumwa bw'ingabo z'Ubufaransa hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, na n'ubundi turibuze kuba twagarukaho, zabashiye kuba zasurwa na bamwe bo mu cyangwa se ziteguye kuba zasurwa na ya kipe mashiye kuba nababwira hamwe n'iki n'abayobozi ba Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Turava kuri iyo ngingo kandi tujye kuri iyi ngingo ivuga ko Zambia yarakaye nta mikino hagati yayo na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ariko si ibintu byo bihindutse bite bya Zambia? Twabonye ubwo M23 yigaruraga umujyi wa Uvira, Zambia yahise isa naho igirana ibiganiro na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Zambia yewe inohereza amato y'intambara kuri kote ya Zambia, ariko agakora patro agera kuri kote cyangwa se yinjira mu mazi ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Bisa naho hari ubufatikanye hagati y'imikoranire y'ingabo zombi, ku buryo Zambia yari itangiye kuba yakontora igice kinini cya ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyo mu mazi, mu gihe M23 yari ikiriye hariya muri Uvira. Ariko kuri ubu byahindutse ku buryo kuri ubu ku munsi w'ejo nibwo nababwiraga ko Zambia ifite bamwe muri special force y'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo binjiye muri Zambia mu buryo butemewe n'amategeko bashaka kuzakorerayo amahano. Ibyo narabibabwiye. None Zambia yari yafashe n'umwanzuro w'abanyekongo bose n'abandi banyagihugu bo mu bindi bihugu bari muri Zambia, irabafata irabohereza n'abanyekongo ibasubiza iwabo, uretse abo ngabo bagitegereje ngo kuzashyikirizwa urukiko, kubera ko ubutasi bw'igisirikare cya Zambia ndetse n'izindi nzego z'ubutasi bw'igihugu cya Zambia ngo bwakoze iperereza busanga ari abasirikare, bakaba bategerejwe kujyanwa imbere y'urukiko. Hanyuma rero kuri ubu Zambia yakomeje kugaragaza ko irakariye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ikaba yafunze
amashanyarazi yasangiraga na Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ariko ni amashanyarazi cyangwa se ingomero za Zambia zacaniraga igice kimwe cyo muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo bahanye imipaka. Kuri ubu Rusaka yavuze iti ndayifunze, na n'ubundi kuva muri 2018 hari amasezerano twagiranye mutari mwubahiriza kugeza amagenga aya ngaya. Ngizo rero zimwe mu ngingo z'ingenzi zigize aya makuru yacu tugiye kuba tugarukaho muri aka kanya. Mu nkundire tubanze twitseho gatoya, ubundi tuze kugaruka nyuma y'aka karuhuko tubafitiye amakuru mu buryo burambuye. Mu nkundire rero dutangire n'aya makuru yacu mu buryo burambuye, ari nako kandi tubwira intare za Sarambwe, tubwira AFCM 23 bare MRDP, twirwaneho tuti kude chapeau kubera iki? Kubera uburyo mukomeje kunegekaza cyangwa se kubabaza uruhande rw'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo n'abafata bikorwa b'iki gisirikare cya Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Kubera iki? Kubera ko bajya bavuga ngo akiziritse ku muhoro gasiga kawuciye, ni nako bibashe kuba byagenda ku ngabo za Tanzania ziri hariya muri Repubulika na Demokarasi ya Kongo, izo mu mutwe wa Atirari cyangwa se ishami rya Atirari. Ubwo iyi mbunda yo mu bwoko bwa ABM-12 rocket launcher imaze kuba yatwikwa ni ingabo za AFCM 23 ndetse n'itsinda ryari riri kuri iyi mbunda cyangwa se abo mushami rya Atirari b'igisirikare cya Tanzania bakaba babigendeyemo. Ni Tanzania yagize gutya mu minsi yashize twarabibabwiye, ubwo bageragezaga kuba basubiza intwaro zabo inyuma no gusubizayo abasirikare, ariko bigenze gutya bumvise ngo Pwezoro yigaruriwe no ku ruhande rw'ingabo za Repubulika na Demokarasi ya Kongo. Ibibunda barongera barabipandisha babishyira hafi no muri iriya misozi. Operation rero imeze ite nkuzaniye muri aka kanya y'iriraswa ry'ingabo za Tanzania, tutari twamenya umubare y'iri zina ngo abarashwe nibageze kuri bangahe, ariko icyo tuzi nuko iyi mbunda bamwe bakunze kuba bayita Katyusha, ariko mu mazina yayo nyakuri cyangwa se ugiye kuba wayishaka ku ruganda bayita ABM-12 rocket launcher, yayindi ifite iminwa 12. Amakuru agera kuri Afrinews Time cyangwa se kuri Mr Navigation bya Mungu aratubwira ko muri iki gitondo rwose ubwo yari itangiye kuba yagerageza kurasa ku birindiro bya M23, iyi mbunda ni nako kandi yatangiye mu rukerera rw'isa 11 itangira kuba yasheringa mu birindiro bya M23, ariko M23 igira gutya iravuga iti mwebwe ntacyo murabona, ariko reka tubanze tubahe ku musogongero. Amakuru angera haravuga ko ari drone ya M23 basandaguje, ibamanure ikintu bita amabombe n'akabombe. Imbunda yose irashwanyagurutse, abari bayiriho bose bagize gute? Barashwanyaguritse. Kamwe mu gafoto nabashe kuba nacakira k'Abatanzania, nta nubwo berekanye, ni nk'ugatwaye sinzi rwose, ni ubose navuga ngo ni navigation ya Afrinews Time simbizi, ariko nkaguye ahantu basa naho berekana nta mutwe berekanye, nta ni igihande kimwe kigana ku rutugu, niba ari amafragment yamugiyemo akahinguka mu mutima niba ari iki, ariko ni igihande kimwe. Ndaza kugashyira kuri WhatsApp ya groupe ya Afrinews Time mukabone. Intare za Sarambwe zamuriye imikaka, bamurikuyeho ikintu cyitwa amabombe n'amabombe muri urwo, agitangira kurekura ngo amakompora y'iyi mbunda agera kuri 4. Nyuma yaho yongera 2, ni ya mbunda y'iminwa 12 dukunze kuba twakwita Katyusha, ariko nababwiye ko yitwa ABM-12 launcher rocket. Yateguraga kuba yakohereza andi makompora, yagiye kumva abona ahubwo ibishashi
nta nubwo yabibonye. Imbunda abatabashije kuba abatabashije kugira icyo baba bari bari hirya, ngo niba babashe kuba babona ibibaye imbunda yose ishwanyagurika, ibi biremo nayo ihinduka fragmenti, abari bayiriho bari kongera kuba barodinga no kureba uburyo ba settinga ngo aho bagiye kurasa bose babaye ubushingwe. Intare za Sarambwe zigukubitira hababaza, wowe ukaza ukikarakasa ngo twagabye igitero, twagaruye aha n'aha, ngo tugize gute n'iki, ikagukubita ishoti rimwe ku buryo uri buze kuba wababara igihe kingana n'amezi 3. Bakubwira ko ubundi iki gikorwa M23 ikoze cyo gusenya iyi mbunda n'abayiriho, ubundi iyi mbunda iyi mbunda ingo ingana no kubana n'ubundi warwanisha ahantu haganda na bataliyani yose. Bivuge ngo ni M23 kugeza ubu ngubu ikubise bataliyani imwe ikayisenzekaza ikayinesha ku buryo budasubirwaho. Mugi ni intambara iremereye cyane iri ku mibare, kuvuga bati uraza watake n'ibiki, wenda uvuge ngo wafashe pwezero ntabwo tuyifite wowe uyirimo, ariko turaza kugukubita twebwe igitero kimwe cy'umunota umwe kitanatugoye, twabaje wenda kuba twategura neza gihitane batayo yawe. Iyi mbunda n'abayiriho, mbese imbunda ibifite umubare ntarengwa cyangwa se uwo kuba baba bayishinzwe. Rero uwo mubare n'ubwoko bw'imbunda cyangwa n'agaciro k'imbunda biba bingana na batayo. Ubu batayo yose irayangiye y'Abatanzania. Uwumva ya makuru yumve ko M23 ihitanye batayo y'Abatanzania. Niko bimeze. Abatabyumva mubazeho abantu ngo bazi igisirikare cyangwa bagikoze, barababwira ko ariko bimeze. Bivuga ko M23 batayo irayirimbuye, irayitsembye, iyikuyeho. Tanzania mu marira, M23 mu mpundo. Iyo nkuru reka tuyiveho twigire kuri iyi nkuru y'izi mpunzi z'u Burundi zihariya mu nkambi y'impunzi ya Ruyigi, niho iherereye. Kuri ubu nazo zazanye ibindi bibazo biremereye cyane. Zifite ibibazo ariko zongeyemo n'ibindi bibazo, kujya kurasa mu gihugu cy'abandi. Ni impunzi nya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyangwa se z'Abakongomani zahungiye mu gihugu cy'u Burundi, zimaze iminsi zisaba ko zasubizwa mu gihugu cyabo bakazangera. Twagiye tubabwira uburyo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo iri kugenda igatoranyamo abishaka. Twababwiye uburyo yagiye gakuramo abarimu ngo bajya kwigisha hariya bari basanzwe bigisha, bajya kwigisha gukomeza kwigisha hariya mu mujyi wa Ovira. Ku munsi nabwo uwejo bundi twababwiye uburyo noneho igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kiri kujya gukora recruitment muri izi nkambi z'Abanyekongo, ariko no gufata abasore ku ngufu bakabatwara ku gahato. Ibyo byose rero izi mpunzi zakomeje kugenda zivuga ziti mutereke dusubire mu mago yacu cyangwa se mu byacu. Bakomeza kuzigira ingwate z'ikibazo cy'intambara cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mpunzi zahungiye hariya mu Burundi. Ariko bakanavuga bati niba wenda kudushakira amamodoka byanze n'ibikina n'umundi twavuye muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'amaguru, mutureke dusubireyo. Nabyo barabyanga hagati nyine y'u Burundi na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu amakuru mfite ku munsi w'ejo, izi ngabo ntago ari ingabo ariko ni n'ingabo zirimo. None se barashe imbunda bazikuye hehe niba nta ngabo bafite? Rero ku munsi w'ejo bagize gutya, baba barigaragambije ndetse n'amasasu aravuga hehe muri iyo nkambi. Kugeza ubu ngubu bitakomeje kusa naho bigaragara neza muri izi mpunzi, aho batangiye kuba bavuga bati na n'ubundi niba atari impunzi zaje zifite, niba atari abasirikare bo mu ngabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bahunze urugamba bakaba barivanze muri izi mpunzi, cyangwa se ba mayimayi cyangwa se wazalendo bagize gutyo, ubwo nabo bagataha wenda urugamba biki. Uburundi bwavuze ko bugiye gukora icyo bita gusacinga
kandi abakoze ibi bikorwa byo kurenga ku mategeko bakarasa mu gihugu cy'abandi bari buze kuba babigiryozwa. Ese izi mpunzi ko zari zifite wenda ibibazo runaka bagombaga kuba bageza ku buyobozi bw'inkambi bukabagereza ku bundi buyobozi bwite bw'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'icy'u Burundi, byari ngombwa ngo bavangemo aya masasu? Ni iya mitekerereze mikeya usanga rwose mu banyekongo, niko ngewe nabivuga, ariyo yibanda imbere cyane. Reka tugerageze twumve uko bamwe ayo masasu akimara kuba yavuga basubije bagenzi babo bati ibyo bintu ntabwo byari bikuye mu gihugu cy'abandi. Amurikimbia mu nchi y'abantu munakimbia na mabunduki na masasi. Kongomani bwa mu malizaka. Ati mwebwe murahunga mwarangiza mugahungira mu gihugu cy'abandi mukagitwaramo n'imbunda mugatangira kurasa mu gihugu cy'abandi mu buryo butemewe n'amategeko. Ati ibyo ngibyo bitaba bitemewe. Ati abakongomani sinzi uko mwabaye. Ati ndi umukongomani atariko namwe ibibazo byanyu hari aho bigera mukanabyikurira bitari ngombwa. Mugimana mabunduki na masasi mu nchi ya wenyewe. Imai mko mama tena mwe mkambi. Kongo murudie lazima mabunduki murudie nazo. Ati se guhunga mwananiwe guhungana ibiri ngombwa none mwahunganye n'imbunda mu bihugu by'abandi. Ati yewe, ati niba ari uko nguko mugaruke mu gihugu cyanyu n'izo mbunda zanyu, ati naho ubundi byazabakoraho. Nguko rero uko ibi bibazo na n'ubundi aziriya mpunzi zikururiye ibibazo kuba kuko ni ibibazo isasu mu gihugu cy'abandi. Buriya ni igihugu cyanateye ikindi arega. Uretse wenda ko ari ibintu Burundi buziranyeho na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, turavuga Felix Antoine Chilombo Tshisekedi aziranyeho na Perezida Evariste Ndayishimiye, bari bubashe kuba bavuga bati nyine n'abasazi barimo reka tuteko, ariko abibaye ari nk'uko isi yo bayirasira muri Zambia nababwiye ndibuze kugaruka ibibazo ifitanye na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bigaragaye muri iyi minsi mike nta wamenya niba ari diplomasi cyangwa se politike M23 ishobora kuba yarinjiriye Zambia. Nabyo birashoboka nta wamenya. Iyo barasirayo Zambia noneho yari bubikorere igira gute izana n'igitero kakigaba kuri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Nguko rero twerekeze na n'ubundi mu Minembwe habereye agatendo karemereye cyane, agatendo na n'ubundi gakozwe n'intare za Sarambwe n'amabwize kumeje kuba zizana imikaka yayo zikayijombagura abo bahanganye kuri ubu. Ni ibitero by'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, drone zigera kuri 7 niyo makuru mashe kuba nafata muri iki gitondo zibyukiye mu bice byahariya mu Minembwe, dore ko bashaka kuba bareba uburyo baneka cyangwa se no kurasa mu duce twa Kalenga, Bidegu, Bilalo mbiri, Kalongi na Karingi ho mu misozi miremire yahariya mu Minembwe. Hakaba byukiye indege zigera kuri 7 z'igisirikare cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo zo mu bwoko bwa kamikaze, ariko izigera kuri 2 zose ntabwo zigikomeje iyi operation kubera ko zishizwe hasi n'ingabo za M23. Barababwiye bati ako kajagari mufite nako gashonyoko cyangwa se ibyo ngibyo tutazi, natwe turabereka ko twaje muri rugamba hari ikituzanye tutaje kuba twakina cyangwa se twaje dushoboye. Ibyo byose turaza kuba twabibereka. Ubwo mu ndege 7 zose zari ziri mu kirere byumvikane ko 5 arizo zisigaye, kandi mu gihe ziraba zikomeje operation yazo na M23 byumvikane ko irakomeza kugenda izikoraho operation. Bishoboka kuba zitari buze kuba zasubirayo zose no muri zo 5 zisigaye nazo ikiri buze kuba cyakwitokeza cyangwa se cyatungurana. Turaza kubagezaho amakuru yazo uko bimeze. Ni M23 ikomeje kuba yaziharasinga no kuzishaka uburyo yazimarira ku butaka zose, ariko amakuru atugeraho nuko ebyiri zikimara kuba za kwigaragura mu kirere zigana ku butaka, ni nako abo ku ruhande rw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bagize ikikango za zindi zari zirimo zizenguruka nazo bahita baziporingisha bazisubiza inyuma, kubera ko umubare w'izo bashaka kuba bagabisha igitero zigize gute zishizwe
ku butaka. Ni nka bya bindi ndimo mbabwira na n'ubundi b'iyi mbunda yo ku ruhande rwa Tanzania. Byumvikane ntago ndabaza neza amakuru ngo ese drone yo ibihagarariye igitero cy'ingabo zingana iki, nkuko nababwiye ko iriya ABM-12 launcher rocket cyangwa iyo tuje kuba twakwita katusha ibihagaze ku kigero cya bataliyani yose. Ndazana n'ubundi kureba cyangwa se kubaza aba bahanga mu by'imirwanire n'abakozeho igisirikare cyangwa se nabo bose nyine babaye muri bagakoresha nka za yafose cyangwa se iki. Iyi ndege yo ibihagaze ku rwego n'urwa batayo n'urwa brigade mu kugaba ibitero cyangwa mu kurwana. Byose rero ndaza kubibagezaho nyuma y'aya makuru yacu andi ari buze kuba yakurikira. Twumve ngo ese ubwo M23 mu ndege ebyiri ishize hasi ni batayo enye irindi muye hasi zihirangiye zo ni bimeze bite. Ariko ni M23 nababwira ikomeje gukora akazi katoroshye kubera ko mu bihumbi 8 nababwiye hanganye nabyo hariya mu Minembwe hariya kuri P0 ikaba igikomeje kuresistinga kandi ari nako ibakubitira hababaza. Wumve ko ari M23 ifite umwitozo uremereye cyane. Ngabo bahibu, ngabo ba Anaconda, ngize ingabo z'u Burundi, ngabo aba Tanzania, ngabo ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo, FDLR, akajagari ka Wazalendo, iki abacyanshuro. Yewe ni intambara iremereye cyane ariko ikomeje kuba igaragaza ubuhanga n'ubuhangange bwa M23. Nubwo abantu bamwe bumva ngo P0 yayivuyemo ngo ubuse kandi bakumva ibibazo bicitse hehe ko nawe wakujyanayo ko ari byo ubuvugira aho ngaho nkuko tubivugira natwe kuri mikoro, ariko wakugezaho ko ari bwo wakwemera uti aba bahungu bashoboye kuba bahangana. Reka tujye ahangaha kuri aya makuru tubashe kuba twaronka na n'ubundi muri aka kanya nubwo yatangiye kuba yacicikana ejo ariko agera kuri Afri News Time kuri bya Mungu Mr Navigation iyo aragira gute. Ni ibihugu bitanu bisa naho biteraniye ku nyeshyamba z'umutwe wo muri AFCM 23. Abajenerali b'ibihugu bitanu bateraniye kuri general umwe w'inyeshyamba za M23 ari we Emmanuel Sultani Makenga. Izo ngabo nta zindi ni cyangwa se abo bayobozi b'izo ngabo harimo umuyobozi wa FARDC ingabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo, FDNB ingabo z'u Burundi, TPDF ingabo za Tanzania, BF ingabo z'u Bubirigi, EARAT ingabo zo mu mutwe urwanira mu kirere z'Ubufaransa. Bose binyegeje muri karagahugu k'Uburundi cyangwa se muri kira gihugu cy'u Burundi mu buryo bw'ibanga, ariko n'uburyo niba ari n'uburyo bw'ibanga Navigation za Afri News Time zabikuzaniye 5/5. Abagabo barashaka iki? Ndaje nkibabwire, ariko reka mbanze mabwire abagabo bateraniye hariya mu Burundi mu buryo bw'ibanga bashaka kugira ibyo bapanga kuri M23 basa naho n'aba generali bari kwiga ku mugenerali umwe. Nicyo gisobanuro. Harimo uyu mugenerali w'Ububirigi ariwe bita General Frederic Vansina. Hangaha ariwe uyoboye izi ngabo cyangwa se ni umugaba w'ingabo z'Ububirigi. Turaze ko Ububirigi bufite ingabo muri Republika ya Demokarasi ya Kongo. Hakazamo umugaba w'ingabo za Tanzania Generali Jacobo John Nkunda, nawe ari hariya mu Burundi mu buryo bw'ibanga. Hakazamo
uyu mujenerali w'u Burundi na n'ubundi chef d'état major w'u Burundi muramuzi ni generali Prime Niyongabo, asa n'ahariwe wakiriye aba bagenero, ariko nawe urumva ko muri gahunda arimo yo kuba bicaye muri commande poste bari gupangira iki M23. Hakazamo uw'ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo General Gilles Banza Mwilambwe. Hakazamo uyu mugenero wo mu Bufaransa, uyu mugenero wo mu Bufaransa ariko we ntabwo ari chef d'état major w'ingabo z'Ubufaransa, ahubwo akuriye ishami rya Air Force y'Ubufaransa. Ndaza kumubabwira n'impamvu ari we wabyitabiriye, kubera zirangabo za hariya zo mu Bufaransa ziri hariya mu mujyi wa Kisangani zamaje kuba zahagera, ziganjemo izo mu mutwe wa Air Force. Kubera iki bateguye Air Force ndaza kubabwira n'amakuru twaronse ko izabashe kuba zahagera zose ntabwo arizo zikenewe, cyangwa se izikenewe ntabwo zirahagera zose, hari zikiri inyuma zigomba kuba zagera hariya Kisangani, izi ngabo z'Ubufaransa. Uyu mujenerali rero bita Jerome Bilenja akaba ari chefu cyangwa se chief of staff Air and Space Force mu ngabo z'Ubufaransa, ari ryo shami bita EALAT, Army Light Aviation, akaba ari hariya mu Burundi. Abo bose rero baje ko hasa naho bateranira kuri generali umwe, ni mu generali akomeye, General Emmanuel Sultani Makenga, uteranirwaho n'Ububirigi, Tanzania, Uburundi, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'Ubufaransa, bamwigaho kugira ngo babarebe uburyo bamugabaho ibitero. Amakuru rero agera kuri Afri News Time aravuga cyangwa se aremeza agira ati abayobozi b'ingabo za FARDC, ingabo za Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, Force Armée Defense Congolais, FDNB ingabo z'u Burundi, Force Defense National Burundi, hakaza TPDF Tanzania People Defense Forces, hakaza BF Belgium Army Force cyangwa se Belgium Army Force, hakaza ni EALAT Army Light Aviation, umutwe wa hariya mu Bufaransa. Bakaba bose rero baje mu Burundi kugira ngo bagire ibyo banogane. Nibihe rero nkuko twabaje kuba twabitera icyumviririzo n'abayobozi bizinga mu mace kuba nababwira bari mu butumwa bw'ibanga mu Burundi. Amakuru agera kuri Afri News Time aravuga ko Kinshasa n'u Burundi biri gutegura igitero, ariko naba bifashije ingabo zabo baje nabo kuba nababwira bari gutegura rero igitero kinini ngo gihambaye cyane, kigomba kuba cyaturuka muri Ovira kikaza cyerekeza mu birindiro bya M23 muri Kivu y'Amajyepfo. Ibi bikaba byanashizwemo ingufu ziremereye cyane na Perezida Felix Antoine Kilombo Kisekedi n'abafatanyabikorwa abengo ni ngombwa cyane kongera gufata uduce twinshi tw'iyi ntara ya Kivu y'Amajyepfo, ndetse no kugerageza gukomeza kugeza muri Bukavu bakayigarurira. Ngiki giteranije abo bagenero bagiye mu buryo bwa infiltration, niko nabivuga. Ingendo zisa naho zitatangajwe ariko tukaba twazimenye. Bari hariya mu Burundi ubu ngubu bicaye muri commande poste, barimo barapangira ngo kiriya kibaya cya Plaine de Ruzizi na hariya mu Plateau, aho hose haze kuba habafasha kugera mu mujyi wa Bukavu mu buryo bwihuse bakuraho M23 ngo muri ibyo bice.
gusurwa kw'ingabo z'Ubufaransa muri Kisangani. Amakuru mfite nuko uyu muyobozi wa ERAT Army Light Aviation y'Ubufaransa, General Jerome Bilanga, Chief of Staff of Air and Space Force, akaba azarangiza kuva mu Burundi yikoza hariya Kisangani abonana n'izi ngabo aziha briefing, nubwo ategereje ko zose zahagera. Zimwe ntabwo turamenya umubare w'amashe kuba wahagera, ariko baravuga ko hafi batayo y'ingabo z'Ubufaransa irabiri muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Rero abo bagabo bakazazenguruka bakazabanza hariya Kisangani bakabonana n'ingabo z'Ubufaransa, bakikoza aho bita Nyunzu, bakabonana n'ingabo z'Ububirigi zihari nazo ziba mu mutwe wa Air Force, bahafite Air Defense System, Air Defense y'Ububirigi. Nabyo ibyo ngibyo twabiteye icyumvirizo hariya ku kibuga cya Manunu nako cya Nyunzu Prito, ni mu majyepfo ya Karemi, mu birometero 105 naho ngaho niho izi ngabo z'Ububirigi ziri. Bakazava kuri izo ngabo z'Ububirigi rero biroha ku ngabo za Tanzania zo mu mutwe wa Artillery na Special Force, bakeya bamaze kuba bagera hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ariko nubwo mbabwiye ko bamwe na nubundi intare za Sarambwe zamaze kuba zabakoramo, bagiye gusubizwa muri Tanzania ari agatumbi cyangwa se ari ubutumbi, izi ngabo nazo bazazisura bagira ibyo bavugana nazo. Ingabo z'u Burundi zo nazo bazazisura, nubwo zimwe ziri kuri Nyedefura, ariko byumvikane ko wenda bazatumizaho. Nibyo nikekera ibyo nkeka ku ngabo z'u Burundi, kubera ko nyinshi ziri kuri Nyedefura, bashobora kuzatubuzaho ba viongozi babo bakagira aho bahurira. Iz'u Burundi zo ntago amakuru ndayamenya ngo bashobora kuba bahurira hehe. Nguko rero uko bimeze hariya iza Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, zo nta makuru yazo mfite uburyo bazavugana nazo. Izo nabashe kuba namenya ko bazavugana nazo nizo ngizo. Tujye kuri ingingo rero iya Zambia na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikomeze kuba birebana iryingwe cyangwa se hajemo agatotsi. Nkuko nabibabwiye mu ngingo z'ingenzi zigize aya makuru yacu, nibwo ku munsi w'ejo, ariko byatangiye byabaye official ejo bundi, ariko iperereza ryo ryari rimaze iminsi rikorwa ndetse banarafashwe. Ntuza Zambia yanga kuba yabitangaza ko ifite bamwe mu ngabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu mitwe ya special, ngo bashaka kuzajya bakora ibintu by'amahano cyangwa se bitemewe muri Zambia, aho ngo bazajya bibasira bamwe mu bayobozi batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, bajya bava muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyangwa se ngiyo bashaka kuba bacika ngo bagakoresha inzira yo muri Zambia. Zambia rero twarababwiye ko yabacakiye, bacakira muyo n'abandi abanyekongo bari mu bindi bikorwa cyangwa se mu gushaka amayisha yandi ubundi buzima. Nababwiye ko ku munsi w'ejo bundi aribwo yagize gutya Zambia irabohereza tumusubire mu gihugu cyanyu, biri official ku mugaragaro. Abandi rero narabababwiye abatarumvise amakuru bajye kuyasacinga, arahari kuri Afri News Time. Narababwiye ko abandi bategereje kuzahuzwa n'inkiko za hariya muri Zambia, kubera ko yabafashe amakuru ko ari abasirikare bagiye ku butaka bwa Zambia mu buryo butemewe n'amategeko. Kuri rero Zambia yakomeje kurakara, irimo irafatira ibihano Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kuri ubu ikaba yayifatiye igihano cyo kuyima umuriro. Zambia yahagaritse amashanyarazi kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo mu duce twa Sakania, Puerto na Kasenga. Utu duce duherereye muri Haut-Katanga kubera impamvu z'ikigo cy'igihugu gishinzwe amashanyarazi SNEL cyo muri Zambia, kubera ngo amasezerano atavuguruwe kuva mu 2018, nubwo Lusaka muri Zambia yibukije byinshi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, harimo uburo
wa nyuma w'iminsi, aho yagiye isa naho ivugana na Repubulika na Demokarasi ya Kongo mu bihe bigera kuri 7 ko hari amasezerano yavugururwa yo kuva mu 2018, ariko ngo Felix Antoine Tshilombo Tshisekedi ntabyiteho, aho Zambia yavuze iti ni gute ushora akayabo n'akayabo mu ntambara uhanganyemo na M23, ariko twakubwira ina n'ubundi ko ibifasha abaturage cyangwa se bifasha igihugu cyawe ko bigomba kuba byavugururwa, ko nabyo mu buzima bikenewe, ariko ukagira gutya ntubyiteho ukabyanga. Bati rero ni kenshi turi kubona urimo usa naho hari uburyo utwigaragambyaho cyangwa se ushaka kutwereka ko urengeje. Bati reka tuze tugukupire aya mashanyarazi nkuko tubabwiye muri turaduce, akaba ari nta mashanyarazi kugeza ubu ngubu ahari. Zira za Pweto nta mashanyarazi ahari, hariya muri Sakania, kari agace ka Sakania nta mashanyarazi ahari, muri za Kasenga nta mashanyarazi ahari, n'ibiziva Pweto na za Pepa birumva ko, ariko Pepa umuyoboro nta, turaza gukurikirana tubaze navigation zacu niba umuyoboro uva hariya muri Nuza muri Pweto ariwe unagabura muri za Pepa n'ahandi hagiye hatandukanye. Byumvikane niba ariho nubwo na Nuza na Pepa nta mashanyarazi yaba hari, nta muriro waba uhari. Ngo kuko rero uko bihagaze na n'ubundi hagati ya Zambia na Repubulika na Demokarasi ya Kongo, ntago kugeza ubu ngubu hari ibyo batari kumvikanaho, cyangwa se harimo ako kantu ko kuba Zambia itangiye kuba yafata imyanzuro kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu nkundi rero bakunzi bacu tube duhiniye ahangaha, ahubwo tubasezeranya ko turi buze kubana namwe mu makuru yacu aza gukurikira aya ngaya, tubabwire ngo Imana ikomeze kubahira no kubaha umugisha muri byose mukora. Mwari kumwe na Abyamungu kuri mikoro za Afri News Time. Bye bye. Audio Jungle.